Tähän alkuun haluan myöskin todeta sen, että on aivan mahtavaa joka ikinen kerta, että te yleisö tulette tällaisella määrällä tänne kuuntelemaan näitä meidän keskustelujamme. А еще я хочу сказать, что это совершенно замечательно, что зрители в таком большом количестве каждый раз, когда у нас бывают встречи с режиссерами, приходят и с интересом принимают участие в этих встречах. Aloitamme siitä juuri äskeisestä elokuvasta. Ilo ja kunnia esitellä Vladimir Kotinenko. И начнем с только что показанного фильма. Я рада представить Владимира Хотиненко. Ja sitten se Paratiisin lintukoto, tämän päivän ensimmäinen elokuva, Alexander Proskin. Alexander Proskin. Ja monille jo TV:stä tuttu ihana Elina Kusatinski, joka nasevasti kommentoi aina Venäjää milloin ja missä vaan. И всем нам уже давно известная, как по-фински говорят, знакомая по телевидению, редактор нашей газеты русскоязычной «Спектр» Элина Гусатинская. Elina vetää tämän keskustelun. Hän on valmistellut tiukkoja kysymyksiä ohjaajillemme. Элина будет вести эту нашу встречу, и она уже подготовила нелегкие вопросы для режиссеров. Ja sitten siis aivan korvaamaton Toivo Tupin, joka tulkkaa, kääntää eteen ja taakse aina loistavasti. Toivo Tupin, который переводит через дорогу туда и обратно. Okei, передам слово, пожалуйста. Из-за того, что Тойво будет, видимо, переводить на финский язык, чтобы не терять времени, да? Сделаем так. No niin, tehdään niin, että Elina kysyy venäjäksi ja minä käännän sitten suomeksi. Se menee nopeammin. Мэрия зря напугала, никаких жестких вопросов не было у меня подготовлено заранее. Хотя я, конечно, очень много прочитала и смотрела фильмы ваши. Есть презумпция невиновности. Meri on turhaan pelotellut teitä, että minulla ei ole mitään tiukkoja kysymyksiä ja siis minä en tule teitä täällä hirveästi kuulustelemaan ja Alexander Proskin sanoi, että aina kyllä tietenkin siis epäilty on ensisijaisesti syytön. Дело в том, что тема беседы, она висела в воздухе, я думаю, и организаторы сами задавались таким вопросом, что происходит в России, как ее понимать, что будет дальше. И это лейтмотив, наверное, и послужил также таким как бы красной линией при подборе фильмов. И весь фестиваль, он должен ответить на этот вопрос, но придется отвечать, наверное, каким-то образом вам. Ja tämän keskustelun aihe, se on ollut jo ilmassa ja koko tämän festivaalin elokuvatkin on valittu minun mielestäni sen mukaan. Ja se on oikeastaan tällaisena johtolankana koko tässä teemassa, mutta silti teidän on vastattava näihin kysymyksiin, minne on menossa Venäjä. Есть страх, есть настороженность, есть любопытство. И в принципе то, что мы видели осенью, когда была книжная ярмарка, и в залы было просто не пройти, где проходили встречи с русскими писателями, российскими писателями. И то же самое, зная, как проходят фестивали, здесь очень много людей на каждом сеансе. Ja on olemassa pelkoa, on olemassa myöskin varovaisuutta ja silti on uteliaisuutta. Ja kun muistamme tämän messut, jossa oli syksyllä kirjamessut, niin siellä oli hyvin paljon kiinnostuneita asiasta ja tännekin on tullut hyvin paljon Venäjästä kiinnostuneita. Поэтому хотелось бы начать с того, как вам кажется, куда идет Россия? Давайте начнем с вас, Александр. Ja siksi haluaisin kysyä, esittää tämän kysymyksen, mihin olet menossa Venäjä? Ja jos me aloitammekin vastauksesta teistä, Aleksanteri. Ну, если писатели вам не ответили на этот вопрос, то вряд ли мы что-то можем новое сказать.
Jos kirjailijat eivät pystyneet vastaamaan teille tähän kysymykseen, niin tuskinpa me pystymme jotain lisäämään siihen. И какой аспект вас интересует? Потому что мы скорее уполномочены говорить о том, что происходит в российском кинематографе. Ja mikä teitä kiinnostaa, mikä näkökulma kiinnostaa? Me lähinnäkin olemme valtuutettuja kertomaan siitä, mitä tapahtuu Venäjän elokuva-alalla. Но я так понимаю, что это не главный вопрос, который нас волнует. Что касается того, куда идет Россия, то никогда, ни в какие времена, мне кажется, ясный ответ на этот вопрос получить было nельзя. Mutta mielestäni tämä ei ole se pääaihe, joka teitä kiinnostaa, siis elokuva-ala, mutta se mitä koskee tätä suoraa kysymystä, mihin olet menossa Venäjä, niin mielestäni ei milloinkaan mihinkään aikaan ole ollut selkeää vastausta tällaiseen kysymykseen. Видите ли, это все-таки, как ни странно, молодая страна с тысячелетней историей. Стране всего 25 лет. Ja siis kuinka tämä onkaan ihmeellistä, mutta tämä on hyvin nuori maa, joka on vasta 25 vuotta vanha valtiona, vaikka sillä on jo 1000-vuotinen historia. Поэтому каких-то вот таких прививок от болезней прошлого, которые бы нас вылечили окончательно, мы не получили. Ja siksi me emme ole saaneet mitään rokotuksia niistä menneisyyden taudeista, jotka olisivat parantaneet meidät täysin. И в известном смысле вот вериги и опыт прошлого до сих пор, он, так сказать, над нами висит. Ja siis niin kuin on tapana sanoa, sekä menneisyyden kokemus että menneisyyden kahleet, niin ne ovat oikeastaan niin kuin meidän yllämme ja painavat meitä. А что касается будущего, несомненно, оно будет лучезарное. Но какое, не очень ясно. Mutta mitä koskee tulevaisuutta, ehdottomastihan se tulee olemaan kirkas ja säteilevä, mutta minkälainen, niin sitä on vaikea sanoa. Поскольку мы живем в довольно сложном мире, и многое за последние годы изменилось в мире вообще. Ja kun me eletään nyt vaikeassa ja monimutkaisessa maailmassa ja ylipäänsä koko maailmassa viime vuosien aikana on muuttunut ylipäänsä hyvin paljon. И общий климат в мире, не только в России, такой невротический. Ja siis ilmapiiri ei yksinomaan Venäjällä, vaan koko maailmassa on yleisesti tällainen neuroottinen. Появилась, так сказать, какая-то избыточная агрессия, ярость, злость. On tullut esille tällaista oikein sanotaan yliampuvaa vihaa, aggressiota ja pahaa henkeä. И мы в этой степени заражены точно так же, как и все остальные. Ja me olemme saaneet tämän tartunnan yhtä lailla samalla mitalla kuin kaikki muutkin maat. Я очень надеюсь, что это некая полоса, которой мы все совместно переболеем, и все, что нас ждет впереди, оно будет спокойным, нормальным и человечным. Ja minä toivon, että tämä on vain tällainen kausi, tällainen vyöhyke, jonka yli me pystymme menemään, ja silloin kun me olemme poteneet tätä tautia, niin meidän tulevaisuus tulee olemaan rauhallista ja inhimillistä, ja me voimme kehittyä eteenpäin. Спасибо, Владимир. Вы тоже видите, что Россия всего лишь отражение того, что происходит в мире? Kiitoksia Aleksanterille ja kysymys Vladimirille, että oletteko tekin samaa mieltä, että onko Venäjä vain heijastus siitä, mitä tapahtuu koko maailmassa? Ну, видите, тут какие бы умные речи здесь не говорили, все равно никто с определенностью не может сказать, куда идет Россия. Потом.
Ja vaikka kuka tahansa tässä puhuisi mitään tahansa viisaita puheita, mutta kukaan selkeästi ei pysty vastaamaan siihen, mihin menet Venäjä. Но как-то не парадоксально звучит, меня ничуть не меньше интересует, куда идет Европа, Vaikka kuinka paradoksaalista куда tämä идет kuulostaisikaan. Ближний Восток. Minua kiinnostaa yhtä paljon myöskin, mihin olet menossa Eurooppa, mihin Lähi-Itä on menossa, Куда идет Африка? mihin on Меня menossa это Afrikka. интересует ничуть не меньше. Ничуть не меньше, в определенной степени даже больше. Ja ei yhtään vähemmän kiinnosta minua myöskään nämä kysymykset, vaan voi sanoa, että ehkä jopa enemmänkin. Понимаете, давайте зададимся вопросом. Вот если бы вы смотрели кино, да, вот как в кино нам показывают, нам обязательно нужен какой-то персонаж интересный, обыкновенного, правильного, дисциплинированного человека, его никто не будет в кино смотреть. Нам почему-то интересен персонаж необычный, который выбивается из общего ряда. Ja olette katsoneet elokuvaa, ja yleensä kun tullaan elokuviin, niin ketään ei kiinnosta tavallinen, normaali, keskinkertainen rivi-ihminen, vaan kaikkia kiinnostaa joku tällainen erinomainen, poikkeava ja jollain tavalla siis esillä tuleva ihminen. А в жизни получается, мы хотим подчесать под одну гребенку. Дескать, это там пусть в кино происходит, страсти всякие, а вот в жизни должно быть все правильное. Но это неправильная постановка вопроса, и этого не может быть. Ja elämässä me yritämme siis kaikkia arvioida samalla mitalla, mutta että se on vain elokuvissa tällaista, mutta elämässä kaikkien pitää olla niin kuin samaa mittaa, mutta eihän niin ole ja niin ei tapahdu todellisuudessa. Вы знаете, вот мы с Александром сняли очень много фильмов, в общем. На двоих нам хватит показа на год. Проката, годового проката российского. Me olemme Aleksanterin kanssa tehneet aika paljon elokuvia ja siis meidän elokuvia, mitä me olemme kahdestaan tehneet, niin riittäisi Venäjän elokuvanäyttöön koko vuodeksi. И я не ошибусь, если скажу, что каждый из этих фильмов, и его, и мой, это попытка для себя и для зрителей найти ответ на этот вопрос про Россию вообще. Он многовековой вопрос. Он занимал Достоевского, Пушкина, Толстого, Гоголя. Вот. Но это, мне кажется, вот, задача, если даже экстрасенсы ошибаются, что называется, вот, то задача искусства это, ну и инструмент искусства, это интуиция какая-то, которая может, ну как-то может быть служить инструментом. Ja me olemme tehneet monia elokuvia ja aina olemme yrittäneet etsiä tätä vastausta. Ja sitä vastausta on etsinyt hyvin moni tunnettu ja viisaskin ihminen, Dostojevski, Tolstoi, Gogol, Pushkin. Ja jos sanotaan selvän näkijätkin ja nämä ekstrasenssit, niin ne erehtyvät, niin taiteen keinot ovat sellaisia, että me voimme vain intuitiolla arvata jotakin, mutta mekin voimme olla erehtyväisiä. Ну, в основном, если меня что-то смущает вот в этих во всех вопросах, возникающих в России, это страх России. Но это тоже история давняя вообще, на самом деле, если всерьез. Мы не будем, наверное, нырять так глубоко в историю, но дело в том, что это история давняя, вот, этого мифа. Глубоко убежден, что мифа – это история давняя, и ей лет так 300, не меньше, всей этой истории. Вот. Если перебрать даже столетней давности карикатуры, английских изданий, там, французских, там тот же самый медведь, тот же самый, и все это так же страшно. Но одно я, вот если я в чем-то убежден, не буду говорить о светлом или не светлом будущем, но вот в чем я убежден, что ну, для начала России не нужно бояться. Вот это вот первое, с чего нужно начать. Спасибо. Ja yksi mikä minua ihmetyttää, se on Venäjän pelko.
Ja tämäkin on monia vuosisatoja jo kehittynyt ja ollut olemassa, mutta emme nyt syvenny niin paljon historiaan, mutta sanotaan jopa 100 vuotta sitten niin oli sekä englantilaisia että ranskalaisia pilapiirroksia, joissa Venäjä on kuvattu karhuna, semmoisena isona kontiona. Mutta siis se, mistä minä olen varma, niin Venäjä ei kannata pelätä. Että sitä ei tarvitse tehdä ja silloin me voimme puhua asioista. Единственное, только очень трудно в Финляндии говорить о том, что не надо бояться, потому что все-таки 10% территории, они каким-то образом России отошли. Поэтому здесь просто утверждать, что это все хорошо, немножечко сложновато чисто с исторической перспективы. Aleksandr, вы хотели что-то добавить? Ja Venäjän pelosta Suomessa kyllä on vaikea puhua, koska sanotaan 10% Suomen maa-alasta on jollain tavalla tai toisella siirtynyt Venäjälle, niin se on hankala kysymys kyllä, kun täällä puhutaan. Ja Aleksandrille nyt seuraava puheenvuoro. Я бы хотел, конечно, немножечко сузить рамки нашей дискуссии. Minä haluaisin vähän supistaa meidän tämän väittelymme puitteita. Дело в том, что мы не политологи и даже не футурологи. Me emme ole politologeja, emmekä ole edes futurologeja. Наша задача говорить о состоянии нравов, о состоянии сегодняшнего общества. Meidän tehtävänämme on keskustella siis ihmisten käyttäytymistavoista ja tämän päivän venäläisen yhteiskunnan tilasta. И я от вас не скрою, что она далеко не радужная. Ja haluaisin sanoa teille suoraan, en salaa sitä, että tilanne ei ole mitenkään hyvinkään kirkas ja iloinen. И может быть некий, так сказать, такой мифический страх, который сейчас возникает в нашей дискуссии, есть следствие некого депрессивного все-таки состояния общества. Ja tämä niin sanottu myyttinen pelko, josta on puhuttu tässä meidän keskustelussa, varmaankin se on yhteydessä jollain tavalla siis meidän yhteiskunnan tällaisen depressiotilaan. На чем она основана? Прежде всего на том, что мы все время переживаем этапы, как сказать, вот этапы взлета надежд, который мы условно называем оттепелью. Ja siis mihin se perustuu? Ensinnäkin siihen, että jatkuvasti meillä on tällaisia vaiheita, jolloin meillä on tällaisia niin kuin ponnahduksia tai yleviä lentoja. Ja ne on kaudet, jolloin on hirveästi toivoa. Ja niitä sanotaan meillä suojasääksi. Где ожидания от самих себя сильно завышены. Мы хотим быстро и сразу перескочить какие-то этапы и ощутимо изменить свою жизнь. Ja näinä kausina oikeastaan odotukset meillä itseltään on asetettu liian korkealle. Me haluamme oikeastaan ylittää omat mahdollisuudet ja me haluamme olla parempia kuin mitä pystymme. В 1991 году мы были больше европейцами, чем вся Европа. Vuonna 1991 me olimme enemmän eurooppalaisia kuin koko Eurooppa yhteensä vastuttuna. Многое не получилось. Mutta monet asiat eivät onnistuneet. И тому есть причины и социальные, и политические, и ментальные. Ja siihen on monia syitä, sekä sosiaalisia että poliittisia ja myöskin mentaalisia. Живущие, так сказать, и в психологии народа, понимаете, это огромная страна. Ja myöskin sanotaan kansanpsykologia. Pitäähän muistaa, että tämä on valtava maa. Гигантское, почти неуправляемое пространство.
Ja se on valtava alue, jota on käytännössä mahdotonta hallita. И очень сложно, понимаете, в такой стране при таких радикальных поворотах истории ожидать скорого и такого стремительного результата. Ja on erittäin vaikeaa tällaisessa maassa silloin, kun tapahtuu näin radikaalisia historian käänteitä, odottaa niin nopeita tuloksia. И вот разочарование порождает разного рода комплексы. Ja sitten nämä pettymyksen tunteet herättää erilaisia alennuskompleksitunteita. С одной стороны, вот, как сказать, утверждение, что мы самые лучше нас никого нет, с другой стороны, комплекс неполноценности. Toisaalta väitetään siitä, että me olemme kaikkia parhaimpia ja meitä parhaimpia ei mistään löydy. Ja toisaalta me olemme taas, meillä on alemmuuden tunne, että me olemme siis alempia kuin muut. И вот мы так существуем между Сциллой и Харибдой. Ja me olemme näin tämän kahden muinaisen Skylla ja Charybdan välillä. К чему это приведет? Я абсолютно уверен к медленному, постепенному выздоровлению от того и другого комплекса. Ja mihin tämä johtaa tulevaisuudessa? Minä olen aivan varma siitä, että me paranemme sekä kummastakin tällaisesta kompleksista, että siis ylemmyyden ja alemmuuden tunteesta. Фильмы помогают выздоровлению, потому что на самом деле, например, в том фильме, который сегодня видели, в «Райских кущах», при всем том, что человек потерялся и, в общем-то, на мой взгляд, как я его поняла, выход видится только в сильной женщине, которую сыграла Чулпан Хаматова, но тем не менее там есть какие-то моменты очень важные, мне кажется, очень теплые. Например, вот эти уличные библиотеки. И какие-то такие моменты, которые позволяют увидеть, что будущее и светлое будущее, оно должно быть. То же самое можно сказать про передачу Владимира, например, которую он ведет на канале «Культура», посвященную обсуждению просмотру и обсуждению документальных фильмов. Там же тоже очень часто есть сложный разговор о болезненных точках, которые существуют в обществе. Через них можно прийти быстрее к выздоровлению, к развитию, к постановлению каких-то, вернее, к решению каких-то задач, которые... Можно задать вопрос? А сколько здесь людей понимает по-русски? Хорошо. Лучше спросить, сколько людей понимает. Onko tässä salissa sellaisia, jotka eivät ymmärrä Venäjää? Nostakaa käsi. Это не понимающие. То есть без перевода вы не Нет, потому что без перевода. Не. Это я ни в коем случае не политкорректный вопрос. Se ei ollut tarkoitus, että ei käännetäisi, vaan se, että kuinka nopeasti nämä reaktiot sitten siirtyvät yleisölle. Tässä Eilina kysyi siitä, tai sanoi, että entä elokuvat, auttavatko he paranemaan tästä taudista? Ja ainakin siellä näkee jotakin tällaisen hyvyyden oraita, niin kuin Aleksanterin elokuvassa. Siellä esimerkiksi oli pieni detalji, että kadulla oli nämä katukirjastot, johon tuotiin ja vaihdettiin kirjoja. Ja siinä kyllä tietenkin yksi päärooleista oli tämä voimakas naispersona, jonka esitti Chulpan Hamatova, joka tietää mihin hän on menossa. Taikka sitten Vladimir Hotinenko on vetämässä televisio-ohjelmaa, jossa käsitellään
elokuvia ja dokumenttielokuvia, ja jossa myöskin tulee erilaisia mielipiteitä, jotka auttavat ymmärtämään nykytilaa. Я хочу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ, и мне тут уже нечего добавить. Вопрос в смене поколений. Постепенно смена поколений оздоравливает ситуацию в стране. Это естественно. Молодые всегда правы. Это, к сожалению, у нас принято всегда все, значит, ругать новое поколение. Говорит, вот в наше время было лучше, мы были лучше, но молодые все равно правы. И вот те молодые, которые на улице берут из этих библиотек, которые им устраивает не государство, это они сами ставят и сами берут эти книги. Вот за ними будущее, за тем, кому интересно, у кого есть информация, есть интернет, который сейчас дает довольно объективную и широкую информацию, понимаете? Поэтому я надеюсь на молодое поколение. Что касается влияния искусства на жизнь, то мы можем обольщаться и думать, что мы что-нибудь меняем. Но боюсь, что это обольщение. Ja tässä kysymyksessä oli myöskin vastaus, koska nämä kirjastokaapit, jotka on kaduilla, niin se on yksi nuorten keksimä, ja he itse tuovat sinne kirjoja. Ne eivät ole valtion ylläpitämiä. Siis meidän toivo on nuorisossa, nuorissa ihmisissä, ja vaikka ennen aina moitittiin nuoria, mutta minä luulen, että pitää uskoa nuoriin, ja nuoret ovat aina oikeassa. Ja tämä on yksi tärkeä pointti. Вы знаете, что тут хорошо? Вот сидим мы тут, два человека из России, два режиссера, два уже умудренных жизнью человека. И у нас совершенно не одинаковая точка зрения на то, что происходит в России. У нас довольно разные, хотя мы и приятельствуем, и давнишние друзья, но у нас многие точки зрения не совпадают. И это nормально. Teidän edessänne tässä istuu kaksi miestä Venäjältä ja kaksi ohjaajaa. Myöskin me olemme jo riittävän korkeassa iässä, ja vaikka me olemmekin kavereita tai ystäviä, mutta meidän näkemykset eivät ole aina erilaisia. Me olemme eri näkökantoja monestakin asiasta. Понимаете, что это же вечный такой вопрос, влияет искусство или не влияет? У меня есть ответ. Se kysymys, että vaikuttaako taide elämään vai ei, niin sehän on iänikuinen kysymys, ja minulla on vastaus tähän kyllä. Знаете, невероятным образом, если вы просто представите, сколько за историю человечества было написано прекрасных книг, прекрасной музыки, живопись, театр, кино, сколько всего умного, талантливого было сделано. Ja jos vain kuvittelette maailmassa koko elämän aikana, kuinka paljon on tehty taidetta, on tehty elokuvia, on kirjoitettu kirjoja, siis maalattu tauluja ja esitetty teatteria, tehty musiikkia. Se on valtava määrä. Да, в общем, ничего. Что мы лучше древних греков или римлян? Нет. Olemmeko me parempia kuin muinaiskreikkalaiset vai roomalaiset? Ei. И даже не умнее. Мы просто сумма знаний, может быть, у нас больше ничего, а сути понимания мироздания не прибавилось совершенно. Me emme edes ole viisaampia. Meillä on vain enemmän informaatiota, enemmän tietoa, mutta sanotaan tämä koko summa summarum meidän viisautemme ei ole siitä lisääntynyt. Но вопрос ведь вот в чем заключается. На общество, я определенно могу сказать, не влияет и никогда не влиял. Mutta se, mitä minä haluan teille sanoa, että taide ei koskaan ole
vaikuttanut yhteiskuntaan, eikä vaikutakaan. А на каждого из вас влияет. Вот фокус-покус. Мы Мовчи. одиноки в этом мире. На каждого из нас, каждый из нас найдет, как же это на меня не повлияло. Я, если бы не прочитал, то я бы не... И вот эта taiנה мироздания на каждого в отдельности влияет, а на общество в целом нет. Mutta jokaiseen yksilönä taide tietenkin vaikuttaa. Jokaiseen teistä se vaikuttaa. Ja jokainen miettii, että no kyllähän tämä vaikuttaa minuun. Mutta siinähän se onkin tämä hokkuspokkus ja tämä paradoksi, että yhteiskuntaan kokonaisuudessa se ei vaikuta, mutta jokaisen yksilöön se vaikuttaa. Потом, ну куда идет Россия? Ну замечательно. Вы понимаете, в чем дело? Вот, что, чем характерно, тут не надо быть ни политологом, ни кем. Вот чем характерно состояние сегодняшнего общества, мира? Ja mihin Venäjä on menossa? Jos otetaan esimerkiksi, sanotaan, että millä tavalla me luonnehditaan nykypäivän yhteiskunnan tilan. Отсутствие идей. Сегодня у общества нет идеи, для чего все это. Да, раньше все-таки была замена арабского строя, и было такое, ну была и некая идея, каждый раз гуманистическая, как коммунистическая идея, она тоже гуманистическая, как сделать людей равными, социалистическая идея, как сделать людей равными. Была некая всегда идея, которая соединяла этот мир и вела к общей цели. Сейчас все эти идеи в той или иной степени себя дискредитировали, включая капитализм и все прочее. Вообще все идеи себя на сегодняшний момент дискредитировали так или иначе. И это самое, по большому счету, и по моему глубочайшему убеждению, вот это и есть проблема, которая сегодня существует в мире. Куда идет мир? Tänä päivänä meidän yhteiskunnalla ei ole mitään tällaista ideaa. Sanotaan, jos eri ihmiskunnan vaiheissa oli, silloin kun oli orjat, niin ne pyrkivät vapauteen. Silloin kun oli, sanotaan, sosialistinen järjestelmä, niin se oli tasavertaisuuden. Kommunistinen idea oli siis kaikille tasaisesti kaikkea hyveitä. Ja tänä päivänä meillä ei ole sitä ideaa, joka olisi meillä yhteinen. Ja se on mun mielestäni koko maailman ongelma tänä päivänä. Спасибо. Если верить нашим детям, то спасение мира и экология – это самая главная задача, стоящая перед всем миром, и это объединяет весь мир. Kiitoksia näistä vastauksista, mutta mielestäni, jos uskoa meidän lapsillemme, niin tänä päivänä maailman pelastaminen ja ympäristö, niin ne ovat nämä ideat, jotka yhdistävät koko maailmaa. Но я знаю, что в зале есть люди, которые очень хотели задать вопросы тоже, и я бы дала возможность сделать это. Ja tiedän, että tässä salissa on katsojia, jotka halusivat esittää kysymyksiä, ja minä annan mahdollisuuden myöskin tehdä tämän. Я просто хочу добавить два слова к тому, о чем говорил Володя. Да, мы не меняем мир, но искусство, единство и культура в самом широком смысле – это единственный способ выживания человека. Человеку остаться человеком. Поэтому, мне кажется, вне зависимости от разных идей, культура единственное, что по-настоящему спасет мир. А экология – это тоже часть человеческой культуры. Это общая задача. И за что я очень люблю Финляндию, что здесь вот чувство связи с пространством, с природой органически заложено в каждом человеке. Тут нет этого разрушительного инстинкта. И этим эта страна прекрасна, и каждый человек по-своему связан с природой. Ja
Siis haluaisin lisätä siihen kyllä, että mikä merkitys on taiteella tai kulttuurilla. Tietenkään se ei ratkaise, se ei siis vaikuta kokonaan, mutta se on ainoa keino, joka, siis taide ja kulttuuri laajassa mielessä, se on ainoa keino, joka antaa mahdollisuuden olla meidän ihmisinä, säilyttää meidän humanisuudemme ja myöskin tämä ympäristöasiat ja ekologia, niin se on osa tätä kulttuuria. Ja minä pidän Suomesta sen takia, että täällä suomalaiset ovat niin lähellä tätä luontoa ja heillä on lähellä sydäntä nämä asiat. Heillä ei ole tällaista tuhoavaa tarvetta ja he eivät tuhoa luontoa, vaan elävät luonnossa. Я хотела спросить. Tässä oli kysymyksiä. Onko mikrofoni vai kuuluuko ääneni? No jos... Toivo, toista mikrofonin kysymys, koska meillä on vain 2 mikrofonia käytössä, niin koko yleisö kuulee kysymyksen. No kerro. Мне очень приятно, во-первых, говорить на русском кино здесь с вами. И чтобы был диалог, я хочу, чтобы публика тоже участвовала. Minäpä puhun mikrofoniin, joo. Minusta on tosi hauskaa, että on tämmöinen dialogimahdollisuus myöskin. Tämähän on Venäjällä yleistä, että ohjaajat keskustelevat, esittelevät taidetta ja myöskin yleisö esittää kysymyksiä. Мне очень приятно, что есть такая возможность встречаться с режиссерами, и это принято в России, что обычно режиссеры встречаются со зрителем, и им можно задавать вопросы. Sehän on selvää, että taide ja siinä sivussa elokuva vaikuttaa yhteiskuntaan uskomattoman paljon. Kulttuuri tänäkin päivänä Venäjällä ei sitä mihinkään pääse. Se ei vaikuta ainoastaan yksilöön, se vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Ja jopa venäläinen taide ja kulttuuri ja elokuva vaikuttaa suomalaiseenkin yhteiskuntaan. И это совершенно ясно, что сегодня и искусство, и культура, и, безусловно, кино влияет на общество. И я бы сказал еще также, что и, например, русское искусство и русское кино тоже влияет даже на финское общество. Se on tietysti, kun täällä nyt on nähnyt muutamia elokuvia, niin eihän ne kaikki ole suurta taidetta. Ei siitä ole kysymyskään, vaan on hienoa, että on tämmöinen esitys, mahdollisuus katsoa erilaisia elokuvia. Mulle tulee mieleen tässä nyt ensimmäisenä Alexander Proskin, jonka elokuvan Halodne Lietta Pitsetreettävä Goda. Mä olen joskus esitellyt Suomen televisiossakin ja pidän sitä erittäin hienona työnä. Значит, это прекрасно, что у нас есть возможность смотреть фильмы, разные фильмы. Не все из фильмов являются гениальными, но много очень интересного мы видели. И у меня, например, была возможность смотреть и даже представлять на финском телевидении фильм Александра Прошкина «Холодное лето» 1953 года. Ja mulle tulee mieleen nyt näitä elokuvia katsoessa, että onko tämä yhteiskunnallisuus, jotenkin tämmöinen kantaottavuus häipynyt venäläisestä elokuvasta? Onko meillä enää Tarkovskia tai Sakurovia? Te edustatte kyllä hienoa elokuvaa kaikin puolin, mutta onko niin, että on aika paljon tämmöistä pinnallisia ilmiöitä käsitteleviä elokuvia? Mä nimenomaan haluaisin painottaa tätä Alexander Proskinin elokuvaa, joka muuhun teki suuren vaikutuksen, ja myöskin tietenkin Tarkovskia ja Sakurovia. Että onko nykyiset ohjaajat sitten, liikkuuko ne liian paljon tässä niin kuin nykymaailman pintailmiöissä? Eikö ne uskalla mennä sinne sisälle? Eikö siellä ole kunnon käsikirjoittajia, jotka kirjoittaa siitä, mitä Venäjällä oikeasti tapahtuu? И когда я смотрю эти фильмы, то я, например, начинаю задумываться над тем, а есть ли сегодня Сакуровы и Тарковские, и Шукшины, чтобы именно затронуть глубину вообще. И я, например, когда смотрел фильм Александра Прошкина, то я вижу там тоже, что там есть глубина, подняты глубинные вопросы. Но многие фильмы, которые я смотрю, там только поверхностные явления затронуты.
Niin, että oikeastaan kysymys siitä, että löytyykö tällaisia Leviathanin tekijöitä, uskalletaanko Venäjällä tehdä kunnon elokuva? Вопрос в том, что найдутся ли такие творцы, которые создают Левиафанов. И есть ли смелость в России делать настоящие фильмы? Ну, ладно. Еще кончик. Наверх. Да, я наверх. Ну, я и так скажу. Да я без микрофона. Дело в том, что, слава богу, Сокуров жив-здоров. И ничего не случилось. No onneksi Sokurov on elossa ja hänelle ei ole mitään tapahtunut. Звягинцев жив-здоров. Звягинцев on myöskin hyvissä hengissä. И даст Бог и тот, и другой еще, я просто из перечисленных. Ja luoja suokoon, että kumpikin heistä vielä tulee tekemään lisää elokuvia. Minä vaan niistä, jotka mainitsit. Ни того, ни другого не посадили, не привлекли к ответственности за то, что они делают. Ja onneksi kumpaakaan heistä ei millään tavalla viety putkaan, eikä he joutuneet vastuuseen siitä, mitä he ovat tehneet. Потом вопрос смелости, это двусмысленный вопрос. Ja kysymys uskaltavuudesta tai uskalluksesta vai rohkeudesta, niin sanoisin, että se on semmoinen kaksipiippuinen kysymys. Смелых может и много, талантливых их никогда много не бывает. Ehkä uskaliaita tai rohkeita on paljonkin, mutta lahjakkaita ei ole koskaan liikaa. Поэтому вопрос смелости – это вопрос вторичный совершенно. Он в России не актуален абсолютно. Это какая-то иллюзия, что там запрещает кто-то. Что сейчас может запретить? Это совершенно невозможно. Могут денег не дать. Se kysymys rohkeudesta tai uskaliaisuudesta, niin se ei ole ajankohtainen nykyään Venäjällä. Ei siitä ole kysymys. Nykyään Venäjällä kukaan ei pysty mitään kieltämään. Niin kuin tässä oli toinen kommentti, että voivat olla vain niin, että eivät anna rahaa. Mutta siis jokainen voi tehdä kyllä, jos mitä idea hänellä on, niin sen idean mukaan. Тут единственное, вот я тут полностью поддерживаю Сашу, поскольку вхожу в разные советы высокие там, правительства, я на каждое говорю, надо молодежи больше дать, надо больше дать возможности снимать молодежи, потому что нам нужно сначала, есть у нас достаточное количество лет, мы никак не можем проверить, потому что не так много возможностей у молодежи дебютировать. Вот это проблема номер один, может быть, наша. Ja minä kuulun hyvin moneen erilaiseen neuvostoon myöskin, erillisen komitean, jotka tekevät erilaisia päätöksiä. Niin minä olen puhunut monessa paikassa, että pitää antaa mahdollisuus nuorisolle. Pitää enemmän tehdä tietä nuorille, että me saisimme nämä nuoret lahjakkuudet esille. Se on kysymys numero 1, nuoret. Еще дело все в том, что, понимаете, в разные времена функция культуры в жизни вообще общества совершенно разные. Где сейчас великое кино, где Феллини, где Антониони, где Бергман. И то ли потому, что они были такими великими, а они получили такой отзвук. Потому что было время такое, был тот зритель, и была необходимость в этой культуре. У нас было время, когда вся страна на стадионах собиралась и слушала поэтов. Сейчас поэты могут читать только в маленьких там каких-то там кафешках и ресторанчиках. Нету этих стадионов. Когда одна эпоха сменяет другую, никто не знает. Это предсказать невозможно. И может быть завтра родится великое кино. Как вот в Финляндии, от которой никто не подозревал и не ждал великое кино, появился Каурисмяки, появилось замечательное совершенно кино, и в мировом культурном пространстве кино Финляндии заняло свое место. Это непредсказуемый процесс. Об этом невозможно. Единственное, о чем можно говорить, о том, что культура дает возможность человечеству выжить как вид. Не будет культуры. Человечество как вид исчезнет, вернется в первобытное состояние.
Ja siis meidän pitää puhua myöskin siitä, missä on se suuri kulttuuri, missä on ne kaudet. Esimerkiksi jos puhutaan elokuvasta, Fellini, Antonioni tai Bergman. Se oli sellainen aika, jolloin heitä odotettiin ja oli katsojia, jotka kaipasivat heitä. Ja samoin myöskin oli aika, jolloin Venäjällä koko stadionin mitalta tultiin kuuntelemaan runoilijoita. Ei nykyään sellaista tapahdu. Nykyään runoilijoita tullaan kuuntelemaan pieneen kahvilaan. Taikka sanotaan niin kuin pieni Suomi, jolta kukaan ei odottanut ja kukaan ei tiennytkään, että on elokuva-alalla olemassa sellaista, niin tuli Kaurismäki. Ja siis se on aika, jolloin on haaste, jolloin tarvitaan sitä. Ja kenties yhtäkkiä huomenna tuleekin joku tällainen suuri elokuvan tekijä ja tuo sen uuden suuren elokuvan esille. Mutta se ei ole ennustettavissa. Me emme pysty sitä etukäteen tietämään. Mutta kulttuuri on sellainen aine, sellainen asia, joka säilyttää meidät ihmiskunnan lajina, siis että me pysymme ihmisinä. Jos kulttuuri häviää, niin me palaamme silloin kivikauteen. Спросим просто еще. Есть вопросы? Есть. Два вопроса разрешили задать перед тем, как закончить. Я думаю, Наташа Жукова первый, и потом Кирилл второй. Я, к сожалению, не видела первого фильма. К сожалению, не видела первого фильма, но второй фильм. Пока автор в студии. Ответьте на интригу. Фильм духовности, как бы ток-шоу духовности. И когда оно заканчивается, батюшку забыли или увезли. И как это с самого начала вот такой ракурс был, ну, такая интрига, или это пришло в процессе работы этого фильма, потому что гениальная вещь. Niin ennen kuin siis ohjaaja on paikalla, niin minä haluaisin esittää, minä en nähnyt tätä toista elokuvaa, sanoi Natalia, joka oli aluksi, mutta tämän viimeisen olen nähnyt, niin oliko tämä tällainen siis juoni, tämä intriigi siinä nimenomaan siitä, että kun studiossa puhuttiin henkisyydestä, ja sitten kun ohjelma loppui, kaikki lähtivät, niin tämä Pyhä Isä sinne unohdettiin. Ja se jäi sinne vaan, että oliko tämä tarkoitus? Ну, мы в классической русской литературе, он даже пишет. А в классической русской литературе мы знаем такой случай, как забыли Фирса. Вот. Поэтому в этом есть, естественно, легкая аллюзия такая литературная, потому что там про Чехова говорится вообще-то, про человека с молоточком, ну и так далее. Там много аллюзий таких литературных. Но вообще-то говоря, он же потом исчезает, вот в чем дело. Он потом исчезает, он мистический батюшка такой, он не... Ну, я без мистики не могу, это у меня такая фишка. Poэтому он же потом исчезает. Во всяком случае, телекамеры не видят. Niin, mutta niin kuin huomasitte, tässä on tällaisia viittauksia tai sanotaan niin kuin, sellaisia vihjeitä, allusioita niin, klassiseen kirjallisuuteen. Niin kuin esimerkiksi siinä oli Tšechovin, niin kuin Firs oli, joka unohdettiin siellä, tai jotakin muita kohtia siitä, kun siellä joku tulee pienin vasarin siellä koputtelee, niin se on myöskin, siinä on montakin viittausta Tšechoviin. Ja jos huomasitte sen, niin tämä minulla ei voi olla ilman mystisyyttä elokuvaa, niin tässäkin oli tämä Pyhä Isä, joka siellä oli, niin sittenhän hän katosi, häipyi jonnekin, että hän istui siellä lavalla, mutta TV-kamera kun kuvasi, niin siinä häntä ei ollut enää Oulussa.
А dinosaur остается для следующего. Mutta sekin siinä vertauksena, että se dinosaurus jää sinne lavalle ja siinä on sen seuraavan talkshown nimi Maailma ilman ihmisiä. Joo, Kirill. Наверное, я завершу дискуссию своим вопросом. Один вопрос. Еще разрешаем вам. Хорошо, замечательно. И потом уже... Мне гораздо интереснее говорить о кино, но тем не менее, поскольку тема у нас была связана с тем, куда идет Россия, то у меня вопрос такой к Владимиру Хотиненко. Несколько лет назад в одном из интервью в российской газете вы сказали такую вещь, это, как мне кажется, связано с темой дискуссий и наверняка как находит отражение в ваших фильмах, что я убежден, что сейчас Россия – это территория борьбы между добром и злом, и Россия мешает окончательной победе чертовщины. Что вы имели в виду и soгласны ли вы с temi своими словами? Ja siis minua kiinnostaa enemmän tietenkin elokuva, mutta minä otan lainauksen. Siis pari vuotta sitten erässä haastattelussa sanoitte, että minä olen varma siitä, että nykyään Venäjä on alue, siis on tanner, jossa taistelevat paha ja hyvä. Ja Venäjä on esteenä lopullisen pahuuden tai niin kuin venäjäksi se on pirullisuuden voittamiselle. Mitä tarkoititte tällä? Ну, как вы понимаете, это... Ja oletteko samaa mieltä edelleenkin? Это вопрос на дискуссию 2 часа. Поэтому я, конечно, не буду отвечать на буквально. Я могу ответить, я согласен со своими словами. Я так думаю. Прав я или не прав, это уже второй вопрос. Вот, кто-то так не думает, вот. Но я думаю именно так. Я именно так представляю ту ситуацию, которая в России стала. Дело в том, и это вот даже Саша наверняка со мной может не согласиться. Он человек менее мистический. Но дело в том, что без Я снял фильм «Чудо». Значит, и Саша даже так. Дело в том, что без мистической вот этой составляющей, Россию представить невозможно. И невозможно понять, куда она идет. Потому что в истории России было столько необыкновенных превращений, и не социально не обоснованных ничем, что без этого это просто не понять. Поэтому великий русский поэт Тютчев, полжизни проживший в Германии, написал: «Умом Россию не понять». Ja tämä kysymys on niin laaja, että sitä voisi avata 2,5 tuntia, mutta minä lyhyesti vaan vastaan siihen, että olen edelleenkin näiden sanojen takana. Ja mitä minä tarkoitin sillä, että siis todellisuudessakin Venäjää ei voi ilman mystisyyttä ymmärtää. Ja en tiedä, varmaan Aleksandro on eri mieltä, mutta hän sanoi, että hän on elokuvannut elokuvan ihme. Ja siis suuri venäläinen runoilija Tютчев, joka puolet elämästään on asunut Saksassa, sanoi, että Venäjää ei järjellä pysty ymmärtämään. Niin että sellainen vastaus. 2 kysymystä vielä siellä perällä on. Perällä joo. Tatjana, ja tässä oli vielä yksi. Спасибо огромное вам за 2 замечательных фильма. Это большая радость, что мы можем посмотреть. У меня конкретный вопрос, очень короткий, к Александру Прошкину. Вот мистицизм, наверное, он тоже присутствует, может быть, даже в этом зале. Когда вы сказали о том, что Россия в 91 году была больше европейской, чем сама Европа, будьте добры, объяснитесь, пожалуйста, потому что мне это осталось совершенно непонятным, и, наверное, в этом тоже какой-то мистицизм. Ja kiitoksia ensinnäkin tästä 2 elokuvasta. Ja sitten haluaisin yksinkertaisen ja suoran kysymyksen esittää Alexander Proskinille. Ja varmaan tässä salissa on jotain mystisyyttä myöskin, koska kun alussa tuossa sanoitte, että vuonna 1991 Venäjä oli ehkä enemmän eurooppalainen kuin koko Eurooppa, niin mitä tarkoititte sillä? Minulle tämä jäi epäselväksi. Toivo, mikrofon.
Это, конечно, метафора. Дело в том, что время вот всяких таких резких кардинальных изменений приводит всегда к какому-то энергетическому подъему нации. И, в общем, нам очень многие завидовали, что перед нами открываются такие невероятные возможности, что мы сможем совершить какой-то колоссальный рывок во всех смыслах. И я помню, что вот там в 87 где-то году, или не помню какую, вот приблизительно в этих годах, мне Тонина Гуэра сказал, что сейчас вы выплесите на мировой экран такую драму, которую ни у кого не было. Просто нужен новый Шекспир, чтобы рассказать о вашей истории. И действительно, драма-то есть, но мы не сделали из этого, как вам сказать, такого явления в мировом кинематографе. Мы не рассчитались со своим прошлым вот так масштабно, и так искренне, и так художественно, чтобы это очень значительно повлияло на каждого человека в нашей стране. Понимаете, и в этом смысле вот немцам это удалось. Немецкая новая волна в кино и в немецкой литературе ментально изменила нацию. Во всяком случае, очень много для этого сделала. Нам, в конечном счете, это не удалось. Я считаю, что это глубокая вина нашей интеллигенции, что мы не смогли совершить вот такой колоссальный какой-то рывок, который повлиял бы на нравы. И в этом смысле мы были смелыми, но не до конца. Мы были европейскими мечтателями, мы думали, что мы становимся частью вот этого, а мы являемся частью европейского мира. Россия всегда была частью европейской культуры, европейского мира. И российская культура во многом оплодотворила европейскую культуру. Понимаете, нельзя нас отрывать, нельзя нас противопоставлять. Может быть, я не совсем ответил на этот вопрос о наших европейских мечтаниях, но мы были искренне, открыты и в этот момент очень любимы, что ли, миром. Да? Вот я в это время показывал картину в Конгрессе Соединенных Штатов. Сейчас такое представить невозможно. Но я надеюсь, что переболеем, и что все это пройдет. Понимаете, у человечества выработался все-таки инстинкт самосохранения. Никуда мы не денемся. И даже то, что мы сейчас сидим с вами в каком-то таком диалоге естественном, что у нас какие-то, так сказать, возникает здесь флюиды взаимные, и есть гарантия того, что все должно состояться нормально. И я благодарю вас за то, что вы сегодня в этом зале, что вы нас терпите, с нами разговариваете. И организаторов, вот это вот. Спасибо вам огромное. Такого полного зала. Спасибо вам большое. Не выглядит политически некорректно. Niin, tässä lyhennettynä hieman se, että siis 1991 Antonio Guerra sanoi minulle, että tehän nyt varmaankin tulvitte maailman markkinoille ja pursuatte sitä suurta lahjakkuutta, kun teillä on niin isot kollisiot, niin isot muutokset. Teillä pitäisi olla uusia Shakespeareja ja valtavia Neroja, mutta niin ei tapahtunut. Ja sanoisin, että siinä ehkä meidän älymystö on syypää siihen, että ei pystynyt vastaamaan tähän haasteeseen, joka on tullut eteen. Mutta se oli tosiaankin valtava silloin nousu meillä. Esimerkiksi minä itse olin Yhdysvaltojen kongressilla näyttämässä oma elokuva. Nykyään on mahdotonta edes kuvitella sellaista, mutta minä luulen, että me kyllä eletään tämän yli ja me paranemme tästä taudista ja kaikki
parantuu ja meillä jälleen syntyy tällaisia mielenkiintoisia ja hyviä leffoja. Ja suuret kiitokset teille, että olette täällä, koska tämä on valtavaa, että näin iso yleisö on täällä meitä kuuntelemassa, että tämäkin tänään on siis hyvin tietyllä tavalla mystistä, että me olemme täällä puhumassa teille ja teitä on täällä näin paljon tullut kuuntelemaan meitä. Ja erittäin suuret kiitokset myöskin tämän festivaalin järjestäjille. Otetaan aplodit suomeksi. Последний вопрос, и потом заканчиваем. Ja viimeinen kysymys vielä. Kenelle se on? Joo. Я хочу сказать еще раз спасибо вам большое за ваши фильмы, за то, что вы с вами действительно здесь поговорили от души, ответили на наши вопросы. Я думаю, что вопросов было бы больше, но наши люди не совсем могут быстро раскрыться в короткой встрече. И если бы разговор был больше продолжался, я думаю, вас бы засыпали вопросами. Я хочу задать вопрос Александру и Владимиру сразу вместе. Фильм «Александр» прекрасен. «Райские кущи». Он действительно снят мастерски, прекрасно играют актеры, спасибо вам за него. Но вы же помните, первая экранизация тоже была великолепна, надо сказать. Ее пересматривали по несколько раз, все в то время, несколько провокационно для того времени было. И не зря цензоры не хотели показывать этот фильм, да, он считался таким провокационным. Вы перенесли это все в современное время. И я хотела бы спросить, получается, что это как бы провокационно и для этого времени, то есть этот герой, то есть антигерой тоже получается, и вы как бы говорите этим, что в советское время вернуться в стране уже невозможно. И второй вопрос для Владимира сразу же задам. Ваш фильм тоже держал всех в напряжении, это действительно было интересно. И ток-шоу захватило всех, я думаю. Но получается вывод такой. Россию спасет духовность. Наверное, только в этом теперь спасение России. И не зря сейчас соединение власти и церкви происходит в стране. И вы согласны с этим? Это вопрос на отдельную дискуссию. Tässä oli puhuttu siitä, että jos olisi ollut sanotaan pitempää aikaa, niin silloin niin meidän yleisö olisi avautunut enemmän ja kysymyksiä olisi tullut enemmän. Mutta Alexander Proskinille kysymys oli se, että kun teidän elokuvalle oli ensimmäinen versio, joka ei mennyt läpi, niin sitten te olette tapahtumat siirtyneet nykyaikaan, niin, ja tämä meni läpi, niin tarkoitatteko sitä, että paluu neuvostoaikaan on enää mahdotonta? Ja sitten toinen kysymys oli Vladimir Hotinenkolle, että teidän elokuvan mukaan mielestäni siis Venäjän pelastaa vain henkisyys, niin onko se sitä, että nyt valta ja kirkko yhdistyvät ja se luo tämän henkisyyden? Уже времени мало отвечать на такие вопросы страшные. Коротко и ясно. Да, коротко и ясно. Значит, niin tässä on vähän aikaa vastata näihin kysymyksiin, näin pelottaviin kysymyksiin. Siksi lyhyesti ja selkeästi. Я делал экранизацию романа Пастернака «Доктор Живаго». Minä televisiolle tein myöskin kuvaukset siis Pasternakin tohtori Sivakosta. Этот роман в первоначальном варианте Пастернак назвал «Смерти нет». Ja Pasternak oli otsikoinut tämän oman romaaninsa alun perin "Kuolemaa ei ole olemassa". Так, в общем, основная задача искусства все-таки заключается в том, чтобы сказать, что смерти нет.
Ja mielestäni taiteen tärkein tehtävä on se, että voisi tuoda ihmiselle se sanoma, että kuolemaa ei ole. И поэтому наша конкретная задача в каждом отдельном фильме указать, вот найти диагноз. Вот я считаю, что в этой картине я ставлю свой диагноз, чтобы мы то время пережили и зная, чем оно закончилось. Ja siksi minun mielestäni on tärkeää löytää diagnoosi ja määritellä tämä diagnoosi. Tässäkin elokuvassa minä määrittelen sen diagnoosin, että me olemme sen ajan eläneet ohi, tiedämme mitä se on ja miten se päättyi. И диагноз заключается в том, что возвращение времени конформизма приводит к очень печальным последствиям. Поэтому вот это время конформизма, это очень, как сказать, очень опасная тенденция. Если кто-то, хотя бы один человек, поймает себя на том, что сегодня он солгал или поступил против совести ради сиюминутных благ, если он задумается на эту тему, уже какая-то польза, потому что смерти нет, если есть совесть. Ja se, että ei ole konformismia, siis ei ole vilppiä. Ja jos joku huomaa, että hän on ollut vilpillinen ja on mukautunut olosuhteiden mukaisesti, niin silloin hän on valehdellut. Ja tämä, jos hän näkee tämän elokuvan ja huomaa, että hän on tehnyt niin silloin tämä elokuva herättää hänessä jotakin. Ja silloin on saavutettu se tarkoitus, että niin kuin sanotaan, kuolema ei ole. Вы знаете, я в последнее время довольно долгую жизнь прожил с Федором Михайловичем Достоевским. Давайте я без микрофона. Tiedättekö, minä viime aikoina olen hyvin paljon aikaa viettänyt Fyodor Dostojevskin kanssa. Я снял телевизионный фильм большой и снял «Бесов». Minä olen siis kuvannut ison TV-elokuvan ja myöskin riivatut Dostojevskin elokuvan. И вот Федор Михайлович Достоевский сказал: красота спасет мир. Ja Dostojevski on sanonut, kauneus pelastaa maailman. И если мы не потеряем правду, а красота это не красивость, естественно, вот, а именно красота спасет мир. Вот это спасет мир. Потому что духовность, это мы долго будем разбираться, что это такое, а вот вроде красота нам как-то очевидней. Ja jos me emme menetä sitä tunnetta ja sitä kauneutta, niin silloin maailma pelastuu. Ja kauneudella tarkoitan sitä syväkauneutta, ei päällimmäistä loistoa, vaan että kun henkisyydestä puhutaan, niin se on monimutkaisempi asia. Mutta kun sanotaan, että kauneus pelastaa maailman. Kiitos.